Yes, reka tugusuhuza twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Rwanda Burundi updates n'amakuru agezweho muri kino gitondo turi tariki 21 z'ukwezi kwa 11 2025. Niba usanzwe dukurikira ari ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo amakuru utegura umunsi ku wundi ujye ubona kuri wa mbere. Muri gitondo rero tugufite amakuru menshi cyane twifuza kukugezaho, ariko mbere yuko tuyakugezaho reka tukubwire ko polisi y'u Rwanda yatangaje ko yatangiye gukora iperereza cyangwa se gukurikirana ikibazo cy'abantu bakekwaho kuba bakomoka muri Sudani y'Epfo bagaragaye mu mashusho bakubita umumotari w'umunyarwanda mu gace ka Gisozi Gasave ni mu mujyi wa Kigali. Aya mashusho yakwirakwijwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yaba Twitter, yaba Instagram, yaba WhatsApp, agaragaza umumotari ukururwa kandi akubitirwa imbere y'abantu benshi, mu gihe bagenzi be n'abaturage bari aho hafi bagerageza kubafasha cyangwa se bagerageza gufasha umumotari cyangwa se ibyo twafata nko kumutabara, bigatuma habaho gushyamirana. Amakuru yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko intandaro ishobora kuba ari ukutumvikana ku bwishyu bw'amafaranga yagomba kwishyura moto, ariko ibisobanuro byuzuye biracyategerejwe ko byashyirwa ahagaragara n'iperereza. Abaturage benshi bagaragaje impungenge bavuga ko ibikorwa nk'ibi ngibi bishobora guteza umwuka mubi hagati y'abaturage n'abanyamahanga baba mu Rwanda. Basabye inzego z'umutekano kugira icyo zikora mu maguru mashya, ariko banibutsa ko ibikorwa by'abantu ku giti cyabo bidakwiriye gutuma habaho kwibasira igihugu cyangwa ubwoko bwabo bakomokamo. Mu butumwa bwashyizwe kuri X na polisi y'u Rwanda yagize iti muraho, twatangiye gukurikirana iki kibazo kugira ngo ababigizemo uruhare bose bakurikiranwe, murakoze. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SCP Boniface Rutikanga nawe yemeje ko iperereza riri gukorwa kugira ngo buri wese wabigizemo uruhare abiryozwe. Polisi iracyakurikirana ikibazo kandi hitezwe ibisobanuro birambuye ku cyaba cyarateye cyangwa se ku cyabiteye, ndetse n'ingamba zizafatirwa abantu bose bakekwa kugira uruhare muri iki gikorwa cyo guhohotera umumotari. Naho ku yindi nkuru twifuza kugezaho kano kanya, umugabo wo mu karere ka Karongi w'imyaka 42 y'amavuko yatawe muri yombi akekwaho kwica atemye umugore w'imyaka 37 bari bamaze imyaka 6 babana bitemewe n'amategeko. Byabereye mu mudugudu wa Winzira, akagari ka Munini, umurenge wa Rwankuba. Byabaye tariki 18 z'ukwezi kwa 11 2025 saa 5:40 z'ijoro, nibwo uyu mugore yatashye. Ageze mu rugo asanga umugabo yamaze kumwitegura, babanaga yamwiteguye n'umuhoro ahita mutema. Ibyo byose byabaye nyuma y'uko bari kumwe mu kabari, umugabo akumva umugore we avugana kuri telefoni n'undi mugabo basa n'abateretana, bigahurirana nuko yari asanzwe amukekaho kumuca inyuma. Uyu mugabo w'imyaka 42 y'amavuko yarasanzwe afite urundi rugo, yataye ajya kwinjira uyu mugore. Bari bamaranye imyaka igera kuri 6 babana bidakurikije amategeko. Ibi bikimara kuba, umugabo yahise acika afatirwa mu murenge wa Gitesi tariki 19 Ugushyingo saa 5 z'amanywa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwankuba Nsabimana Felicien yihanganishije umuryango nyakwigendera, asaba aba bana nk'umugore n'umugabo ko bakwiye kubahana no kujya inama kubireba umuryango wabo. Aho dufite ubuyobozi buhera ku isibo, umudugudu n'akagari kuzamura, tubagira inama ko igihe bagize ibyo batumvikanaho bakwifashisha ubuyobozi cyangwa se inshuti z'umuryango zikabafasha gushaka umuti w'icyo kibazo. Naho umusore w'imyaka 25 no mu karere ka Huye yasanzwe mu giti ari mu mugozi yapfuye, hakekwa ko yaba yishwe akamanikwa muri kino giti. Iyi nkuru yatangiye kumenyekana mu gitondo cyo kuri uyu wa tariki 19 Ugushyingo 2025 mu kagari ka Mpare, murenge wa Tumba ho mu karere ka Huye mu masaha ya saa 12, ubwo abari batangiye kujya mu mirimo yabo babonaga nyakwigendera ari kunagana mu giti yapfuye. Amakuru
yatanzwe n'abaturage bamubonye avuga ko uyu musore yari asanzwe acuruza amasambusa muri santere ya Dancing, akaba nta muntu yajyaga bagirana amakimbirane haba mu rugo no mu baturanyi. Ibyo rero nibyo baheraho bavuga ko yaba yishwe aho kwiyahura. Umwe muri bo yagize ati aha impare haba inzoga yitwa dundubwonko, abantu benshi bazinyweye batakaza umuntu, kwica umuntu rero bikaba nta kintu babibabwiye, birashoboka ko aribo bamwishe bakamumanika ahangaha. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hasani yatangaje ko bakimara kumbona aya makuru y'abaturage n'inzego z'ibanze bahise batabara bafata umurambo wa nyakwigendera bawujyana ku bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB gukorerwa isuzuma. Ati amakuru y'ibanze agaragaza ko nta makimbirane yagiranaga n'umuryango we n'abaturanyi. Dutegereje rero ko iperereza rigira amakuru ku cyaba cyamwishe. CIP Kamanzi yakomeje yihanganisha umuryango wa nyakwigendera anawizeza ko hagiye gukorwa ibishoboka byose kugira ngo hazaboneke ubutabera bunoze ku muntu wabo binyuze mu iperereza ryimbitse rizakorwa. Anasaba uwaba wese afite icyo yaba azi ku rupfu rw'uyu musore gutanga amakuru akayaha inzego zibishinzwe kugira ngo iperereza ryihute. Naho kuri nkuru twaguteguriye mu karere ka Muhanga, urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwasubitse urubanza ruregwamo uwahoze ari gitifu w'umurenge wa Kibangu kuko ubu abunganira uwo uregwa batabonetse. Urubanza ku bujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'iminsi 30 uwari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibangu Mukamutari Valeri n'uwari umucungamari wo muri uwo murenge witwa Munyampundu Vedaste. Mukamutari Valeri kuri ubu ngubu bafungiye ku igorero rya bagore rya Nyamagabe na Munyampundu Vedaste ufungiye mu igorero rya Muhanga. Bombi bitabye urukiko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 19 z'ukwezi kwa 11 2025 saa 3 n'igice za mu gitondo imbere y'inteko iburanisha. Mukamutari yari afite umwunganizi umwe mu mategeko naho Munyampundu ntawe yari afite. Urukiko rwababajije niba biteguye kuburana. Mukamutari n'umwunganira basubiza ko kuburana babyiteguye. Munyampundu Vedaste yasubije urukiko ko we atiteguye kugira icyo asobanurira urukiko, asubiza ko iburanisha ryimurirwa cyangwa se asaba ko iburanishwa ryakwimurirwa ku yindi tariki ya vuba kubera ko abavoka be babiri batabashije kuboneka. Urukiko ndetse n'uwunganira Mukamutari Valeri mu mategeko yavuze ko gusubika urubanza kubera iyo mpamvu ari uburenganzira bw'uregwa. Urukiko rwanzura ko urubanza rwimuriwe tariki 23 z'ukwezi kwa 11 2025 saa 3 za mu gitondo. Mu iburanishwa ry'ubushize ryabaye tariki 7 z'ukwezi kwa 10 2025 Mukamutari Valeri yari yahaye urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye ingwate y'agaciro ka miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda ngo aburane afunguye cyangwa se aburane ari hanze. Anatanga amazina y'abantu bazwi bashobora kumwishingira. Mukamutari na Munyampundu ubushinjacyaha bushinja icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta ungana na miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda aturuka mu isoko rya leta batanze badakurikije amategeko agenga amasoko. Bahakana bakavuga ko isoko ryo gusana ibiro by'umurenge wa Kibangu n'utugari 6 babikoze bahawe amabwiriza n'umuyobozi w'akarere ka Muhanga. Asaba urukiko ko yarekurwa akajya kwita ku mwana we w'imyaka 12 wasigaye mu rugo wenyine. Ubushinjacyaha bukavuga ko usibye izo miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda Mukamutari ashinjwa kunyereza hiyongereyeho izindi miliyoni 7 ndetse n'izindi miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bushinja Munyampundu Vedaste ko yagaragaye
ubwo abagenzuzi b'akarere bakoraga igenzura. Munyampundu we ahakana avuga ko iryo genzura ryakozwe ari mu gihano cy'amezi 3, bityo ko atahawe umwanya wo gusobanura aho impapuro cyangwa se impamvu zikubiye muri izi mpapuro. Birumvikana aho ayo mafaranga rero yagiye akoreshwa ndetse n'uburyo aya mafaranga yagiye atangwa. Rero byose ngo byakozwe ari mu rugo. Mu iburanisha ry'ubushize kandi Mukamutari Valerie na Munyampundu bari bafite abavoka 5 barimo umunyamahanga umwe ukomoka mu gihugu cya Cameroon. Tuzakomeza tugukurikiranire iby'aya makuru no ku rubanza rukurikiyeho. Rero wowe kora subscribe kugira ngo aya makuru ntaza gucike. Bikomereze no ku nkuru yacu ivuga ko urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko amasezerano yo kwamamaza u Rwanda binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda ryagiranye na Arsenal hazasozwa muri Kamena 2026 kandi ntazongera kuvugururwa. Ubufatanye bwa RDB na Arsenal bwatangajwe muri Gicurasi 2018, aho u Rwanda rwabaye umuterankunga mukuru ugaragara ku maboko y'umupira wambarwa n'iyi kipe, ariko ibumoso nk'imipira y'iyi kipe yo mu Bwongereza mu ikipe nkuru y'abagore n'abagabo. Amasezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa mu mwaka w'imikino wa 2018-2019 watangiye muri Kanama 2018 kandi yari agomba kurangira n'umwaka w'imikino wa 2020-2021 wasojwe muri Gicurasi 2021. Nyuma y'imyaka 3 y'ubufatanye ryari rimaze kugaragaza umusaruro. Kuwa 18 Kanama 2021 RDB yatangaje ko impande zombi zemeye kongera igihe cy'amasezerano. Ibi byakurikiye izamuka ry'umusaruro w'ubukerarugendo bw'u Rwanda wari weriyongereyeho 17% ukagera kuri miliyoni 498 z'amadolari y'Amerika muri 2019, avuye kuri miliyoni 425 z'amadolari y'Amerika muri 2018. Arsenal iri mu makipe 10 akomeye kandi akunzwe cyane ku isi, bikagaragara mu bayikurikirana. Ifite ku nkoranyambaga umutungo wayo n'umubare munini w'imyambaro igurishwa. Mu mikoranire yayo n'u Rwanda mu myaka 7 ishize, ikipe yagiye yamamaza Visit Rwanda ku myambaro yayo no ku byapa byo muri Emirates Stadium, ndetse ikerekana ibyiza by'u Rwanda n'umuco warwo binyuze mu mbuga nkoranyambaga zayo zikurikirwa n'abantu barenga miliyoni 100. Kuva 2018 abanyabigwi n'abakinnyi n'ibyamamare bya Arsenal b'abagabo n'abagore bagiye basura u Rwanda. Muri iki gihe kandi abatoza ba Arsenal barimo witwa Simone MC Manus na Kerry Green bahuguye abanyarwanda mu gutanga amasomo y'umupira w'amaguru agezweho. Buri mwaka Arsenal ifatanyaga n'abanyarwanda mu muhango wo kwita izina abana b'ingagi, kimwe mu bikorwa bikomeye mu kumenyekanisha ubukerarugendo bushingiye ku ngagi mu Rwanda. Rero reka tukubwire ko aya makuru ari akagaruka. Mu kanya gato tugiye kubagezaho andi makuru arimo kuvugwa cyane mu Rwanda. Ntugikure kugira ngo usobanukirwe byinshi kugenda bitangazwa. Uhawe ikaze rero.